Bukan hanya bola sepak dan hoki punyai program pembangunan yang efektif. Siapa tahu golf juga punyai program pembangunan elit. Program ini yang digelar National Junior Development Program NJDP di bawah kendalian Persatuan Golf Malaysia MGA. Kita ikuti laporan eksklusif mengenai Kem Elit NJDP bersama wartawan Kamal Nizam. Selepas wujudnya Kem Elite Golf National Junior Development Program sejak 2023, buat julung kalinya ia diadakan di luar Semenanjung, lebih tepat lagi di Kota Kinabalu, Sabah. Ini merupakan kolaborasi Persatuan Golf Malaysia MGA bersama Persatuan Golf Sabah SGA dengan 25 pemain remaja elit NJDP berkampung bersama 13 pemain elit remaja Sabah dalam satu kem latihan intensif. Pengarah program NJDP, Fauzi Mesran, berpendapat ini merupakan usaha Persatuan Golf Malaysia dalam menyediakan platform bukan sahaja kepada bakat di Semenanjung, malah kepada mereka di luar Semenanjung juga. Tujuan camp ni diadakan di Sabah adalah yang pertamanya adalah berkaitan dengan collaboration antara Junior Golf Sabah dan juga pemain-pemain National Junior Elite. Dan kebetulan asal persetujuan kedua-dua pihak, pihak kami akan juga membuat pengumuman berkaitan dengan pemain-pemain elite national team untuk tahun 2025 untuk Golf Malaysia. Kami berharap program ini yang akan kami lancarkan ni akan memberi satu semangat dan juga satu motivasi kepada pemain-pemain junior Sabah untuk mereka lebih fokus dan tahu ke arah tujuan mana mereka bermain untuk golf. Di 3 hari camp ni, pemain-pemain national team elite kami akan bersama dengan Junior Golf Sabah dalam bersama-sama berlatih, bersama-sama bermain untuk memberikan motivasi, suntikan semangat kepada mereka untuk memastikan mereka juga akan mengikut jejak langkah pemain-pemain elit Malaysia ini. Sementara itu, bagi Presiden SGA, Nash Hon sangat mengalu-alukan inisiatif seperti ini di Sabah. Pastinya, ia dapat beri pendedahan besar buat pemain elit remaja Sabah sendiri untuk cuba rebut tempat dalam NJDP. Many talents here in Sabah to be discovered, and we already have a program for discovering these talents, working with KBS and SGA together. So definitely in future, we hope to welcome this elite camp back to Sabah again as an ongoing initiative to develop the game of golf in Sabah.